Kawai ka Longkmie ka bala yora ay ka Dohkha ba ka bapoy siya ka san kilo ay ha ka jing Khalai Nusip. Ha ka jing Khalai Nusip ka bala penlong da kawai ka dukan ni ka stall ba wan bani shimbenta ka program jo ka 6 State Aqua Fest 2022 celebration bala penlong da ka Department of Fisheries Government of Meghalaya benta ka singi ka arpundru tarik risau ha pelau jong ka State Central Library shalo. Number berdontok mentau ni orang ini Dohkha ke bawah Hendrik Tam. Today, live, live. Mana mana pula? Ayo ini kong nenung kriam. Ayo Islam. Oh, lagi kong nenung kriam ini macam. Ayo Dohkha. Sendur. Thank you.